कौन कर चलो बेल खोजुचु बेल पाची कि हाँ पाची देखुन बेल पाचिलानी एना किस बेल पाचुचु एबे पाचिबन तो केबे पाचिबो पाची गलानी बेल खसिकिना ना देखुचु आज जागर उपलक्षे पणा करथांते ओह हेना खोजुच बेल गछ मुळे ना बेल पाइगली बिटी बेल पाइगलो ए मा सतरे बेल भी पड़ुची राही पाइगली मां केवडा बेल माने भल से पाचिनी ना पाचीची एइराडे बेल काई हळदिया तो काई हेनी ହେଇଛି ଦେଖୁନ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲମ୍ବାଳିଆ ବେଲଟା ଏଟା ଗୋଲ ନାହିଁ देखि एटा किस करियो बेलटा ପଣା ବନେଇବା ପରା ଆଜି ଜାଗରରେ ଏଇଟା ଦେଖ ଆଉ ପୂଜା ସାରିକି ପିଇବା ନା ଏଇଟା ଦେଖ हां पोणा सरबत ताने हबो पोणा करिकी ଚାଲ ଦେଖିବ କେମିତି ପଣା ବନେଇବି देखंतु एटा बेल गछ हमर बेल धरिची केते बेल धरिची हा उडाए मागो ढेर सारा बेल धरिची ସେଟା ଭଲ ଅଛି ନା ନାହିଁ ମାମା ପଣା ତିଆରି କରିବେ ଦେଖିବା नानी केमती पोणा तैयारी करिवे देखिबा चलंतु ମାଇଁ ଦେଖ ଏଇଟା এই ବେଲଟାକୁ ଫଟେଇତେ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଥମେ ଏଇ ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଅଛି ସେଇଗୁଡ଼ା ହିଁ ଦିଦି ବେଲ ଖୁଜିବେ ନା ଏଇଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିଦେବା ହାତରେ ବି ପାଣି ଦେଇକି ଗୁଳେଇତେ ହୁଏ ତା ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ା ବାହାର କରତେ ହବ ଆଉ ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ା ତ ଖାଇ ହବନି ନା ତ ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ାକୁ କାଟତେ ପଡ଼ିବ ଲେଟ୍ ହବ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିଦେଉଛୁ ଶୀଘ୍ର ହବ ग्राइंड करदने भल हुए ତାହେଲେ ମନ୍ଦିର ଯିବା ନା ଆମେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ଏ ପୂଜା ସରିଲେ ଆସିକି ପିଇଦେବା देखंतु बेलटा केमतिका ताको कुरुचंती कुरिकी ग्राइंडर भितरे रखुचंती का सब ग्राइंड हबो आउ सब कौन पड़िबो आ संग्र ଚିନି ଆଉ କଦଳୀ आउ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ପଡ଼ିବ ଆଉ ବୁନ୍ଦିଆ ବି ପକାନ୍ତି ବୁନ୍ଦିଆ ତ ଆଣିନେ ତ आ नडियाटा ନଡ଼ିଆ ବି ପଡ଼ିବ ମୁଁ କହିତେ ଭୁଲି ଯାଇଛି ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ଆଉ ଚିନି ଏସବୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ବୁନ୍ଦିଆଟା ବି ପଡ଼େ ତ ଜାଣିତ ବୁନ୍ଦିଆ ताने आज जागर उपासरा जुदारिया हबो ଏ ପୂଜା ସରିଲେ ଯାଇକି ପିଇବା ନା हां ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଦେଇକି ଯିବା ଥଣ୍ଡା ବି ହେଇଯାଇଥିବ ଆସିକି ପିଇବା ଏବେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିବା ହେଇଗଲା ସବୁ ବେଲ ସବୁ କୁରିକି ଏଇଠି ରଖିଦେଇଛି ତା ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିଦେବା ତାପରେ ତା ଛାଣିଦେବା देखंतु ग्राइंड हे जाइछि एउडा स्टार्ट ଏବେ ଏଇ ଛାନିର ହେଉଛି ତା ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ାକୁ ବାହାର କରିଦେବା ବଡ଼ ଛାନି ତ ନାହିଁ ଏଇଟାର ଚଳେଇ ନେବା तो एगुड़ा मंजी तार सब बाहर कर देइचे छाणिकी आ देखंतु केते फ्रेश पूरा एना पूरा मंजी नाही टोटाली तापर एबे ग्राइंड करबा कदली आ चीनी को ग्राइंड करिकी देखा कदली आ चीनी पकाइले ताको गोटे ग्राइंड करबा तो मु पानी देविनी ए बेल पानी गुड़ा को दउछु देखंतु अबे कदली आ चीनी को ग्राइंड कर दीची या तरी पकाई देबा गला तापर ताको मिक्स कर देबा
या ଉପରେ ବୁନ୍ଦିଆ ପଡ଼ିଥିଲେ ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ବୁନ୍ଦିଆ ନାହିଁ ତ ଏମିତିରେ ଚଳେଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବେଲପଣା ତିଆରି କରିଦେଇଛି।